Khar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai chang er ni ku zir top ni sang ni som ni chanchin thar team tu mercy lalumpui amasan chanchin langsar zol hai District Hospital Maternity le Gynecology Ward Khar Manipur Assembly seat Pathuma by election nei hunding pung HPCD Kachar region le sarkarin kap chol pungvat baisei French Open sang ni som ni semi-final a Djokovic Tu hin chanchin Kim Chang Lemin Churachandpur College Manipur Principal Dr. T.H. Siam Khumin Chang'er ni ri sang ni som ni athosu ka sim dung zuin BA BSc first third le fifth semester in chuklai hai chu thlaphal November ni khat sang ni som ni ain thokim regular class run ani ding thu ansu in chuklai hai tai mataka kai singding in ashil baka attendance khautaka lak ani ding thu ashil sabok regular class kai thalo in chuklai hai chu March ni khat sang ni som ni pakhata end semester exam ding chu atul zat attendance an mu phak no chun exam pek phal ni no ni hai ti in ashil sabok District Hospital Churachandpura Gynecology le Obstetrics Department athok Doctor Pani Nurse Pani le Grade 4 thok tu mi Pani in COVID shi an kai ti musu kani le in zomin chang'er ni sari zanting dar sari le chen vein thok Maternity le Gynecology ward chu khar ani a thok tu le patient thai an negative ma po khar sun zom ni ngate Maternity le Gynecology ward khar ani sung hin admission tharlak ni no ni a patient hai khom in suktir discharge anlani no ding thu Dr. T. Vanlal Kungi Medical Superintendent District Hospital Churachandpur chun thusu kasim Election Commission of India ECI chun Manipur Assembly seat Pathuma thlaphal November ni saria by election nei ani ding ti apung tharam September ni som ni paku khan Commission chun Manipura seat pahnia by election nei hunding alopung ta a chang'er ni sari khan bill Pathuma in thlang nei hunding hi apung bel sano kani by election nei na ding a hin vote thlak ni an ang vong ding ania November ni saria vote thlakin November ni soma ramsung mundanga by election nei na haile arulin vote timin result pung ani ding ani Lilong MLA bill le Wangjing Tentha MLA bill in thlang chat ding le in zomin Thobal District Police Haijun Lilong Turel Ahanbi Darul Ulum Maning le Awang bill chang'er ni ri sang ni som ni darli minute somli panga an thoka darsari minute som thum sung khan dapui an thoa dapui hi uluk taka thoin intin lutin an dap peya hi dapui an thona hin police hai chun ral thum tam tak an man mana ral thum hai chu hing lai phir pathum ulbun pahni le .20 pistol pakhat an man ni in police thusuk chun ashil Manipur Sarkar hnuya COVID-19 control room in chang'er ni ri sang ni som ni zanting dar nga a thusu ka sim danin Manipura COVID-19 case musuk tapo singkhat sang ni zaruk som sari paku anvoi make active case sang ni zarit som sari pasari damfela in thlasuk tapo sangku zasari som paku recovery rate za som sari paruk point paruk panga zani khan mi pathum pasal kum som rit panga kumsom sarile kumsom ruk panga mi hai chu covid lein an thi tu chana Manipura shipui le ya shingna chan tapo mi somrit pathum limta chang'er ni sari sang ni som ni khan Deputy Inspector General of Police Southern Range Silchar Pu Binod Kumar le Subdivisional Police Officer Lakhipur hai chu namthui tu hain HPCD Silchar Region chungchanga anin bikpuya sarkar le HPCD in kap chol ceasefire zigvat beisei ani thu ei thulak na chun ashil Assam Sarkar le HPCD Kachar region hai in remle ralmung taka doka nan otheina dingin in kap chol ceasefire zigphat atul thu DIG chun aloshil Assam Police Headquarters Guwahati chun DIG Pu Binod Kumar IPSC Nodal Officer sin in motaka lo thodingin ahong shila chun HPCD mile sahai umnading designated camp munding en halding in ahong shil bok thu DIG hin nam thui tu hai kuma aloshil Sarkar ting chun designated camp hi Chikhur le Markholin in Karlai National Highway Lamlin Bul Manipur Road lai thadinga an ring thu ngaidan an lo shila HPCD le nam thui tu palai fe hai chun
designated camp hi Sonabari ting tuirung bul hnaya athalem meldinga an ring thu an shil pui thung ni in ei thulak na chun ashil Sonabari ting hin designated camp hi sim ani chun achat na ki chu nge yata amiruk chu designated camp hi Manipur fena lam thum poi mo tak National Highway bul hnaya sim ani thei chun eiram ani zi in chikna suklang tu symbol poi mo tak ani thei ni ti ngai dan khom a umbok Mizoram Sarkar Nuya Department of Information and Public Relations in Chang'er ni rit sang ni som ni zanting dar nga a tar lang danin Mizorama COVID-19 case musuk tapo sang ni zale som nga anvoi mek active case zani som ni pali damfela in thlasuk tapo sang khat zaku somthum pathum mundanga in pem suk mi panhi recovery rate za somrit paku point panga parit COVID-19 leya thiruk chu anla umno Bhopal Police le Delhi Police thangkopin anthudong bozuin online an thoka mi tam tak lo hlem talak Nigerian mi Augustine Udeke kumsomni parit mi le akopui Mizoram mi lalmun siami kumsomni pasari mi chu an umna Uttam Nagar Delhi an thokin anman lemhang tu pani ha in social media an thokin lemding anjong hlaka rula simin foreign an thok gift funding anga shilin airport a custom duty clearance nading poisa an lak hlakani hing anga midum koplak mizo nu mei tam tak khomman an lo ni ta a laman lo tam tak khoman umni in ei thulak na chun ashil Indigo vungna 6E122 Delhi le Bengaluru in kara vungchu chang'er ni sari sang ni somni khan numai pakhatin naw pasal vungna sunga anei vungna hidar kar khatvel avung hnungin numai nu hin naw hase anvoi jana flight attendant thai chu chewat watin passenger laya doctor numai pakhatin ma lapuin nawte hi zanting daruk minute somin apinga nule nawte khom antra in harsat na talu umlawa in zopui anne flight attendant thai hi anreng in Bengaluru a umni in social media shanshana in park an hle Indigo pilot pakhatin ashil dan chun thlathum sunga training an neina hing ang emergency case a malak dan ding hi inchuk tir sawong an ni ti in ashil mitam taken nawte ping thar hin damsunga Indigo flight athlona vung theina free lifetime flight vungna dang Jet Airways le Air Asia hainan pek ang deu kha adong ve dim ti chu angai ven tu antam hle amiruk chu Indigo ting pangin ingkhom thusuk an la simno numei naw kar som thum paruk ne ka sot pai ta hai chu vungna chung phal lo da na uma amiruk chu nawte nu shil dan chun ahun ma aping ni in ashil lein Indigo ha in suizui na hi anla nei ding ni in Deccan Herald chun ashil chang'er ni sari sang ni som nia in thokhan Czech Republica shi indar ding veng na dingin kar ni sung oding emergency pung ani secondary school car ani baka restaurant le bara table pakhata mi parukne ka tam khapani Europe ramlaya Spain tilawachu karnilim ta sungkhan Czech Republic hin shikai thar an tam tak World number 1 Novak Djokovic chu French Open quarter final akhingpui world number 17 Carreno Busta chu 4-6 6-2 6-3 6-4 an in semi-final alawluta Djokovic in semi-final world number 5 holder Stefano Tsitsipas le in masunanti Football khovela tulaya penalty pe danin lar Panenka musuk tu Antonin Panenka chu COVID-19 le in ICU wa si lut ania angir mun achano hle thu shit ani Chelsea le French striker Oliver Giroud chu anram tadinga goal thun ron tak pani nani ta in anram tading in goal somli pani laizet athun ta French ram tadinga goal thun ron tak holder Thierry Henry goal som nga pakhat alepel na dingin goal som char amamota tina ani Ole khang hai poka chanchin thar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi